بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدميدكي رجب مهم هوان دوس ميوكو تكوري مدني علمي خزانة کے دویست فنساس ایوانا پروگرام علمانگے می پروگرام کی جامعة السلفة سن میڈیا گروپ گولنگ فدا پروگرام علمان کمے می پروگرام کورے گندنے کمے ہو مدوے گرے دیے کم فشکن اگار جہندیں ade alwange mi ilmi khazana program ki wa ki khassa mawdu kandalen kuredda program ka wati tibe fulunge suwatan amaz kuramwani alomen kandala mawdu tawteren egotum mirege khassa mawdu ki jinni shaytan ki ma rakkaterum mi eturum namada gule ek suwalu kuraben suwal kuram sms kurawani il jessema fahu sankule du kollawa fa ebe flege nan jassawani fahu den hate hatra hate sms kurawani tibe suwatan SMS ariyan wes funuvene il jassafa hustan kule du kollawa fa suwal liwani fahu den hate hatra hate SMS kurawani almena ko studio ko mere mitibevi Sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim ade Sheikh Muhammad Sinan ade adawen ilmi khazana ga hama ko mere ko almen fattani mawluga Sheikh Ali alwalum fahu egotun algon mihar me haba kollani mere ge khas mawdu ay jinni shaytan ki barakatun agule egotun إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كوري هفتاق أول ما نفهم وهذا كافواني ني جنيك أندقول السيهروج سبون كم قابس نوتا سيهروج بس علامات سيهروج سبون نتي همكن جني إنسان قاتري بعدين كم قابي نمس نون إسفينا سبون كم قابي نسبس كهلا مي علامات شك جنيك asaren hurikamuge shakkuwajjikamuge wanama mi kiyawana ruqiya behegotun kit qur'anuge asuri bayn ayatta behegotu bahade kedi kuri rega agum wani ruqiya ga ayatta kiyawaf den e kiyoma fahuga den agumen mi kiyewima eggoti agum kurin danna fani kit qur'an ei Allah subhanahu wa ta'ala muri qur'an mas baala fan shifa egotu egeterega insana ge hituga balitaka shifaen ei shubahata shakkutaga bali adi shahawatuga bali mimmeha mi waswastaga balitakun rakkaterikam kit qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wafani ma anawi emmeha balitaka adi meayako maddi balitagu shifa was qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala wafani kit qur'an ga Allah ta'ala hi qurafani wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin timan ilahu kit qur'anu bawala wafani mu'minunna shifaa'ek adi rahmatek kamgawa ayetta em iman ga horna shifaa'ek kit qur'anaki em agon me qur'an mihegge macca kiyawani emiheka shifaade mug maqsaduga faragga wes agon kurin isharak ko wafadan ebe sale gagon men kiyawmug maqsadek kamga wegenwane ei jinni nuwata sihuruga halategga jinni hazir kurun note ena بدل كرمك مقصد النوع أو مقصد كي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربا فني لا تتمنوا لقاء العدو تبامهم عداوة لنا بدل كرما أميد نكراش دشمننا بدل كرما أميد نكراش نيدش إكملكو مي كيما كيومجا ميه شيء حاضر وجهكم قانا بدين على من يا معاملة كورن جهنك معاملة كورن جهنك مقصد كمان جهنك بالي الله سبحانه وتعالى شفاء ده كيويما Allah irad kurbi hama jinni kama adi hottas hey eisamun ekam fila shifa libin gadan de amuko jumla gote gawon balala kam gawon jinni kantat kam amuko azab ga ayat naraka ga ayat saka ayatul kursi yasin suren adi suratul saffat suratul dukhan wa suratul jin adi suratul hashr suratul humaza suratul a'la mi surata di khassako azab gwaqt asurikum surata ki jinni shaytan ek sab undugo ane surata ke hemma baki ayat sida mina ayat ke hen kiware sunnatu ko wardu gen asen nge hen mas jumla gote ga naraka ga wa ka azab ga wa ka asun ayat ka e waqt de ke funa surata o sobun jinni shaytanuna
undagu wan emma eterega mi ayate ki me beskara alamat fenijikam go wanama mi den eta qur'an kon ayate ke ene labba kiwan ene no kiwekam go wanama ena karige hemme kiwan oniyam mi record ko ta qur'an kon adu ehun ayate ken es shormenna undagu wegen ne hashigane do kollafa danji dan sob den agon men mi kuri rega mi ruqiya foga undanne fisala ke fenidana alamat eggote ki hama saaf ko jinni miha dulum waha dakkam feshu anege hemmejja dem baraf saaf ko mehun negen ei halatu jinni hazire hurika nuniyamu mi hashigano gunawantar turturu wala ruur elum hashigano terega hore efada kama sisas khurda nuniyam luluge mi bondi ma haraka tankol awassawa telum fada kali harakat fada mi fada harakat miha ihsas kuridana hemmejje mane kana kas takrar ko ruqiyama e ayatama takrar ko kiyawan kiwafa midinneven hazirnu ekamoku seena mulin ekko rangalunu mi efada alamat ke fenijjekam gawanama den mi jinni shaytanunge wahakatan hunna kurin alun danne fada yasin sura fad dukhan sura fada safat sura fada bay suratta kiwam burani nuriyam e aduwahan takurarakun eteketi aduwahan record ko fa deidane den e ayat aduhi me suratta aduhi Allah irad kurbiya e samfer nagalo hingadan den mi waram muhim nukta bay befulun mi suwalu qurbane bay faraka agumen farwa kurum kuriga faha kufane mi tauhid wa aqida wa kiyaden jehne adi baykar sharoi gotum diniya khilaf baykar kantatan hunna jekak islah kurum bonan jehne bay fara dima kam mi farwa kurum da mi hanat farwa kurum e fashumu kuriga gege hunna suraya ichi nergumara den anekka misa niwanuwa hunna mi hekkam gawana me mi hokun ni amukon homa niwagen ulumagen guma fardu fasnamaad kurma enguma geterega lawaya musica mi bauto kantaka denga tv chisachi esse nobelu masha mika chis mikara wa dakam version bay mi hiwa kala den mi kobahe e kahalachka farwaya kobahe tafata kide emi hunna hiwa kala me doctor behek kala gotake emi hunga vistun hunani ena sawaman kurega ki ayatoga wa unazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Quran Allah Taala baala fane mu'minun nan hur shifaakam wa rahmatakum ga iman bun timaki rahmat hagwa mi hekam gaun Allah ga rahmat mi khas rahmate khas shifaak mi hagwa mi hekam gaun iman ga hol werekam gaun ei mi ga farwa ni ga ta'sir Quran ga ta'sir Quran ga sawman shifaali won em haggu faratekam ga tiba bajeva iman ga hol weringe sifata timaga hurun ei timaya shifa haggun emme gaakam bod sabab ema Quran ga Allah Taala bayan kara hun iman ga hurunna e Quran ga Allah Taala shifa lawa fem mu'minunge mage nuun ei ki namadu alafa adi sharri gotun timani wawan jembar niwanuwe nuniyam Allah haram kurech aduha etekiti bala dini wajib tak farwa kodako mi adi enumes Allah haram kurwa kant ka aragane egoto ulekam gane gamane ki to Quran ei tibaya shifaakam ga umga sharat tibaya furiham kurefnet ema agon men sharat agon furiham kurima Allah subhanahu wa ta'ala agon nasru de ban Quran ga Allah Taala bayan kurafani in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum tibamehun Allah nasr de kam gawanama tibamehun Allah Taala nasr devane adi tibamehun faatirate sabit ko devane gorama ka maidanu ga adawat nakurmat largus nem agon men sharta ki Allah subhanahu wa ta'ala nasr dinun egmane ki Allah ga deenuga kanda alwa fa wajib taka ekalang deenuga haram kurafa wajib taka rakkaatire deenuga haram kurwa kantattu agon men duru rakkaatiru eerun Allah subhanahu wa ta'ala agon men rakkaatire ekalang nasr dinima eerun Allah subhanahu wa ta'ala agon nasr devwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi Abdullah ibn Abbas hadis kurabi ihfazillah yahfazuk tiba Allah rakkaatire wash eerun Allah subhanahu wa ta'ala tiba rakkaatire qurbaan imanike Allah ga deenuga amur fulutaka rakkaatire wash eerun Allah subhanahu wa ta'ala tiba rakkaatire qurbaan ihfazillah tajiduhu tijahak tiba Allah rakkaatire wash imanike Allah subhanahu wa ta'ala amur fulutaka kalang deenat tiba rakkaatire wash eerun tiba madadan eduma eden beno komme farate tiba ko ilahu odigem wati tiba fennane embima algon men beje mi Allah subhanahu wa ta'ala hadratun madada shifaya
rahmatan edi dua kurar ekam ummid kurar agum wange beje hagigatu gaves taqwa war salih ba rahmata shifa ga ahluwerin kam ga agum bun ei agum menge macchen lazim kura kam ei hame kene shifa ge beenume gesnu ge henname sagol men ki Allah subhanahu wa ta'ala galum bima ekalange ufeddevi ekalange baki maqsada ufadda fa ekala rizqu devva mihum bima agol men wanjina Allah subhanahu wa ta'ala faala shiruga kiman teri wabaik egutum me jini shaytan undugole vegen misalaka kiyevima ragalwi kam gawina me sanekkawe samwar fursad boduwane me furtam koluga ham war fasaya anekkawe amburi etere banumgo chance war boduwane me jegmanaki dima jehene war boda dini wajib ta karakka ter me fare bore am kiyewagen jini nerune mane kaneddu daruga ena anaka wade funade namad nukure nune me ena bodu headphone wala age music adohani lawa adohani abadu me film badani fahish kante tak kurani den em jegmane ki e hashiganu teren shaytana liktumu jagen era node ena shaytana ga muhriya maguta ke ena hashiganu tere khulwa fan hem bejja efeda halatiga emiheka e shaytana ki marakkat horu barahu taguan magum me tang me faha ko dani me farwa fahuga samalu anje bay nukta tak shakhsinan ade te ade samir mi ade bayan kore fada ade mi talgonam ade rogiya ga ayta kiyuma fahuga mi emme furtam kologa fahara gebbas wedan etino kunna note ege edu turan salame mi imani banaka mi salame kurma ennama sanikavis dos kole fahun anikavis sambura anika rojuwa wedane note bay faram sa sihuru hada miha ena anikavis sihuru anika aves koffane egamuge sawbun anikavis alun anika e undagu jehun muge fursatu e bawe enkamun e bajehe e rangalu uma fahugavis e bajehe bay kantata e bajehe rakka teriwan farwa teriwan bajehe mi tiye bajehe hagigatu ge beenuma kiye mi rakka tere kanota mi abanana jinni shaytan ki ben salam vi salame vun ade bunana mi habana ekamuga matiga mi bana mi salame kama ko giga mi demihurun mi kamuge beenuma ki egotun ege emme muhimu ekamaki ye fardu fas namada rakka terun khasa gotegga firihenun kamuga wanam jamaatan mi miskita gos jamaatu ga baaverive mi namadu kurun haygatu mi wara muhimu kame komme namades e ada kuran jehe gadiga e ada kuran jehe gota furiham kamaki kuruma masake kurun adiyam fada e kiga adabana mi banaka music audio huma adiyam fada mi tv note fada ichakum wes mi banana me fada mi banana mi filon taka adiyam fada music fada ichai he beluma adiyam fada kanta kundurwe rakkaterun ebe adiyam fada nidumuge kurin wudu kuruma adiyam fada nidumu kurin mi banana kiyuma aswawa zikur takyun khassa gotega ayatul kursi kiyon fada kantatan ebe adiyam fada e kiga getere we have gina suratul baqara adiyam fada suratul al imran kiyong e wara molo iturugem wa kamen e ege sabun ade ge shaytana gado ba kam salame ve rakateri vegen dan kame adiyam fada ege terega e ba ade rama suratul mulk kiyong ves regando gadiga e rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fultakum bayan ven aswabe regando suratul mulk kiyomaki ade kavvolge adabu miha sadame ve rakateri vegen dane kame adem fada ya ekiga ade heo rangalu mi hunna ekiga mi abadu suluma adem fada no ba mi hun ge kiban durwe rakateri ek terega ibhimene adem fada anghene kamuga wanam sharoi hijabuma mi kankama ki mi hagigaduga shaytana ekamu saw mi temfada kankama saw undagu wane kantata adem fada eneya mi efada mi ge guruman eneya undagu vegen dane kantata kemi mi kantata uges mi banana mi kantata kurumuga mi edemi hunna kamuga wanama shaytana undagu wana aneka ambura e hashigana rujuwa adiyam fada ege terega ebade mi duwaluge gaditahuga gina guruwan kiyewun misaka gadire war nota duwaluge de gadire war gota kiritu kurwan kiyomataka hede kuruma adiyam fada komme duwahegga la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sateka faharu kiyum vesei shaytana kiba miha salame ve rakateri vegen dane kame adin fadan ya ekiga mi komme kame kurumu kurin Allah subhanahu wa ta'ala ismfuluge barakatun ekame kurun ei mi ege sabun shaytana kiba rakateri vegen dane kame egotun algon men giya vanneiruga Allah subhanahu wa ta'ala ge ade ismfulun algon men giya wadje kamuga wanama shaytana yang egia wanamange bondaguwe adem fidan algon men kaichikaroga Allah subhanahu wa ta'ala ismful mi adalgon me zikur kofi kamuga wanama shaytana yang ekeumuga baveri
mi ade kemuge mi shaytana baaveri nuwe enka mifada kanta hi kurindenne shaytana yang mi ekan kurmuge sabun undago vegen dane kantata adem fada egeter ege baade ad ekanima akani nunidon saadakan andiri kotrege tere ekanima akani nunidon ya eki te ege badalo kommes bayaka ekiga mi branam kami hani dumaki yei molo ituru gen wa kame adem fadan algonu men adi mige bay fahuge program tawge baade jinni shaytan kiban rakkati rumatta ka algonu men kuranjeni konkon kantata ketto ekantatan e baade ekanta ki sei algonu men abadues ekanta kuran jehene kam enga mi ademi gotuge matiga mi ha gagana ka mahen ha do seda kurma fahuge anikkaves ade mi anikas jinni anika rujuwa vito bel mi ade belumatta ka anikkaves ek rogiya kurumuge ayetta mi mane mi ade kurigo program ga bayan vidi ayetta anikkaves mi ha kiyawani kiyoma fahuga efada veska ha ondogo netijja kamuga wanam Allah subhanahu wa ta'ala rahmatun aygatuge mi hewani salame vege mani shaytana kiban hewani salame vegen ehen namoves e salame vi kamuga vi name sam kurin denne fada mi heyo kandatta matiga mi abadus demi hurmattaka mase kuranjene e shaytana kiban salame mum den anikaves kurin ununu gotannuata e gos kammacha anika emburi diumaki anika sam shaytana emburi awma magfahi vegen dane kantatta ade shukran jazakumullahu khairan ade megodu kuriya medani ilmi khazana ge dusata fansas evana program mirege khas mawdu ki jinni shaytan ki ba rakatarun admi ge turant behna namada gule eki sual kureven sual kure mesmas kuravani il jesema fahu hustan kule du kollawafa ebe flege nanja savani fahu den hate kasmas kuravani mige turant behna suatan isma zariyan ves fonuvene il jesafu hustan kule du kollawafa sual liwani fahu den hate kasmas kuravani شالنا بري بارك سواتن اس باي سواتن نماز اگله سواتن گت پرتن سوال کی لوگنڈ کرمتی کا ہورگن نماز کرویدان تو می نماز قرانوگا تیما الله سبحانه وتعالى هندم کرو مشغول کر ایبس اچ تیما کرمتی کا ہورون ای نکشیگن واکمنو ادی خاص کو ای تیما گ سورہ کم گوانم سورہ hurumaki namadu kuratane ge godekas koge marka henwas ena e namadu ek zaatuga mi baatilwane ke awnak danwa nukre henwas namadu dharmaya sawab onegen daana ei me sura ekkam gawma hama ehemme echi tima kurmati ga hore ege sabun timage mi khushu' etterika namadu fiwa ehen kamega mashghulun usabun e namadu dharmaya sawab onegen daana hemma ebbes kala me ecche kurmati timage samaluka namaduge alukantattaka Allah subhanahu wa ta'ala hadama kurma ekkiba fada harakate nota ifada ecche kurmati ga horunga ebbes halege ekashigem ba kamenno Allahu alam shayden sualaki komme namade kon nimigem ves divehin dua nukuriyas rangaluto ade ade farud namada fahuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiba bahuri zikur tak algon men kurangas egotun algon men zikur tak mekian am ko zikur tasbih ki mi algon am ko mekian zikur tak dengen kamun ege ithura misalaka miha ko misal kame jehi jahalate ganuwata misalaka kamaka dannawan jehi jahalate ga divehi bahun miha dua kurmaki masalennon ehnamas daimi gotegga komme namada kaffahuga hama mi aingu fulafa egota dua kurun rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihun sabit wa fenne enkam daimi gotegam komme farul namada kaffahu egota hama mi banana ma aingu fula dua kur menne ngasa ehnamas mi bisa kame jehi hinduga mi notak banana mi banana ko bodu musibate egota jehi degga nota efada komis kamaka beenun jehi jahalategga Allah subhanahu wa ta'ala dua kuravidan farad fas namaduge fawga senna se kamatiga daimun e rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiba asfawa goten wallahi shadin sualaki Quran tarjama wulunukun allevento mi Quran tarjama ga hameken tarjama akam goanam egane mi ane allumuga masale kam Quran aikon mi Quran ge ba o ifaden tarjuma onak muganma hama bay befulon ei Quran ge hama muqaddas kan ge himenene kam idala february masjida hama ekene mushaf mane ki Quran fiwa evs etche ituru evs etche neg bidan e amadun wedde ke men almu masala hema rak'at goteki Quran tarjuma se Quran ge ayat himene kon rak'at goteki wudu ko ge alun henus hama ekene mushaf mane ki हमें कुरान फिवा इथुर एवस्चन नेक हमें अरबी इबाराता तर्जुमा हुन अच्छा
මේ wudu kur masalaga ed daraje ganu ilmorin ballawani ke hem rakkaatri godi tarjuma kam gawana mes wudu ko gaellon henama sei haram kam no wallahu alam shedin sualaki imama salam dinamuga kurin attahiyatu kiya nimu imama salam dem wanden zikure ki danato me boda rangalwani me attahiyatu namada ki sunnatu ga warudun asha gotak kurve alukame kuriya alukame ki sunnatu ga warudun asha gotak kur alukame me namadu ge tere kur zikr takai tasbihata ki boda algon balanjeheni e namadu ga warudu egemwa tasbihata ka zikr ta kiyun egotun imam miha me salam dinumuge kurin zikr me kiya nimijjekama gwanama egen bayen enen hama takurar kurun ei ki masalenu adi araibon kiyan ehen sunnatu ko sabit dua enge kam gwanama e dua en namadu tere kiyum sei mana kamenu boda rangali ham namadu ko terega warudun asawa midenne attahiyatu kiyum warudun asawa dua en hama itura takurar kullun ei emera alwata ki allah alam shedin sawalaki jinni shaytanun beenugoggen sihuru verin hada sihuruga jinninna ibliha evves gulume veto sihura jinninna gulun onnairu sihura ibliha evves gulumen veto ade algon me visnalange baje rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ade ta'adalukum mi algon me asfa bave komme adamuge dariyaka adi shaytanunge teren qarina ko ena eki golene mihako emihunge teren waakamuga mane komme insanaka ekege emihunge teren mi manege mihaga mi waki khasa wegen wa miha kunnan egen mi manege enege kantata nobama gendi mattaka ekama khasa wegen hunna shaytanen hunnane komme mihaka wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam be asfawe egotun algon men mi hagigatu iblis saki hagigatu ga mi adam alayhi salama mi manege mi hingadi hadisa tahuga e maneki allah subhanahu wa taala adam malaike be kalunan ade sajida jassawan engevi hinduga adam ge fan sajjasawan engevi hinduga ekama inkar kore mi enemekin hagigatum ken iblis eneke shaytanu ge teren mi emunge vedek godu hagigatu honna mi hen eneki enege dashun hagigatu mi huriya kame mi hingaw medani enege belum ge dashun enege order ge dashun medani mikanta hingaw medani ya khilafa mi hurihan men karen annan iblis annu iblis ay kurin denne ben ei emunge teren waki mi hen ei adam alayhi salama ehingadi hadisa ga mi ole shaytana mi kiyani hagigatu iblis mi kiyan enege nama ge gotuga mi kiyan iblis mi beenun kon olen eneke shaytane enos beenun kon olen enen hagigatu iblis enkam mi shaytanu ge teren emihunge mi ade veriyege gotuga monani manake nota insanu mi magfredu muttaka veriyege gotum henan iblis enege dashum masake koram ismihun dem mi oleni komme adam ge dereka garinaku mi emihunge teren luma ade hanfada ekantata reewuma ekanta hingum kantata mi korani iblis ke dashun enege reewumge dashun da wallahu alam shedin sualaki darni verikamun salama wuma namadafa kiyawane duai alugada devun edeme mi amuko henduna hawere azkarto terega nam darnin rakkaate rumattaka kyana dua sunnatuga waradun aswe terega hama mi mihage mi hituga jehun manaki teravun haaswun kambodo ekala kantako sedwa teregi manifai ay allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasal وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال مي دعائك الدرني إن سلام ومتكا كيوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرابن واردكم بدعاء هم ميها نتنوس كما كمبودو ما هاس كم سلام ومتكاوس مي دعاء سو منفع قرآن بين أصحابه كنا بوري درني سوبن كمبودو هاس فيما مي دعاء كياگن هم إيه درني تكون سلام بفا إكم إكمانه كي hame ken dua kiyagen ge gonnash kenu ya kutima allah taala wakirukum masekurun ege sabum allah subhanahu wa taala e masekata hama mi dua ge barakat ko sabum allah irad kurbe daranin tiba salame qurban ai timage mi boluga mi has kama kambodo mi fada kankamu allah salame qurban shuden sawalaki farlu fatis namad iru eruma fahu waki wagute wanden laskure venato ade mi tiada rasulullah sallallahu alaihi wasallam agarman irshad dewafani adi nidafa mi hele vijja kamuga wanama wiha sawakan enama dukuran ebe sale ga waki wagute wanden faskurumaka ebe sale gas fenno rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi algon irshad dewafani nidafa mi miha
ena heli wijjakamu ga waanama nuwata mi munaka namadumatin handaneti fori miha handam wijjakamu ga waanama emiha awhan enamadu mi tenama divihasawaka kuruma mi agumtena bayfar fenna manzaren e ebafar fatisnamade balaskola misaka fatisnamade nu helewon ehmeja bayfar e faskolla gos mendur namada gos mendur namada eki kolluma haigatu ge warbodu gohen e eg badaluga ham helewon ha awhaka e namadu kollun algon menge mancha wani shedin swalaki kudakudinna jinni avadani kiveto ei kudakudinna faafatakan ara gatumaga fursatu kudakamunne jinni shaytanu ondagolaki awon kurin mes program ge kuriga ishara ko fana jinni insanu ondo kore insanu go faratun jinni ka ondogu wajjiyamus kudakujjiga faratun jinni ka ondogole vedana am kole ole olmu ganno techin illaga nuniyam kumastana fummala kumaskutta ondogu mo kashim wakam me jinni egotaki jinni ka me kudakujjiga faratun insanu ga faratun ondogole bu wajjek badalif mo gotun hama ei bod me vis kudakujjibis e ondogu ko fan අනෙකොතිකෙ මෙව්වෙ සවබෙන් නැති අලගොන් මේ ඉන්සානවස් බය මිහු නෙබ අනියා කර එව්වෙ සවබෙන් නැති හැම මේ නුලෆාකම එම ජින්නි ගිතරේග සෙබුල නුලෆා මිහු ජින්නි ගිතරෙන් මිකේනි ෂයිතාන් නැකි ජින්නි ගිතරෙන් කාෆරමි අදි මුස්ලිම් ජින්නි ගිතරේ මුස්ලිමුන් තරේග සෙබුල හැම අලගොන් මෙන් ඉන්සානුන් තරේග මුස්ලිම් මුලේ හැම එක්කොනක අනියාරිවා මෙන් එව්වෙ සවබෙන් නැති එවිම එව්වෙ සවබෙන් නැති ඉන්සානුන් ඉන්සාන අනියා කරාහෙන් එව්වෙ සවබෙන් නැති ජින්නිවෙ ඉන්සානුන් තරේ මිහ කනියා කොෆාන ඒ කොට කුජ්ජකම් ගස් බොඩ මේකම් ගස් අදි නූනියා හම ඒනේ ලිබේ අනියාගේ සෝබුන් ඒක බදලිෆම ගොතුම් මෙස් අනියා කුෆාන ඒ ෆාරග්ග ඒනේ ලිබදාන ගෙල්ලුම කුඩ කුජ්ජ ෆරාතුන් සේම ඒ මේ ෆාරගේ සෝබුන් විෂ්ණු ගෙඟුල් ගන්නවන ෆාර මේ ජින්නි ෂයතානුගේ ෆරාතුන් ජින්නිගේ ෆරාතුන් සිහුර නූනියාම අදෙනුම් මෙස් ස්පිනා නොත එනුම් මෙසම මීහෙගේ ගාතරි බද මීහෙක ඔඳව කුරුන් එයි හැම එකනේ අනකා කුරන් ෆාෆතෝගේ සෝබුන් වාකමක එහෙන් අවුන් ෆාරග්ගාවස් දෙකී නෝන් ෆාෆතක නුකුරිකම ගාවේ නමස් සිහුර මෙහෙක ජෙහිදාන Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sihuruge asar sihuruge ondugo ekay faanabi yahudinge miyeke ekay faanunge me funakol turu kurba tonu istatre dengo siyen ekay faana sihuru hedi hadagen e sihuru ekay faana jew ehma miheku taqwawari kamgalme sihuruge asar ene kuffan ehennames egmane ki me agun me fahareges dekige nuane me taqwawarinna adi shaytanaga magan hellifati me honna mikamuga hamhamwanek nemima e kamake kom mehegas jihdanaka bayyin otash jinni shaytanage ondogu kom faratakas forun ei hama ihtimal ehma sihuru rasulullah sallallahu alaihi wasallam jehi wadagen eruga hama kom mehegas jehuma ke mekashima magorno seinho rakkatiru matta gadala masekun jekefana sihuruga ondogu jehi wadaga tima kit qur'an allah subhanahu wa ta'ala sihuru rakkatiru matta ka bawala bil muawwizat agun mike ikhlas faraq nas surat bawala bi e sihuru rakkatiru matta ka kiwa vidaloma Allah almere kurme idani ilmi khazana ge duise tafansas evana program rege khas mawdu ki jinni shaytan ki mara khatirun sual karam sms kurawani il jesma fahu hustan kle du kollava fe be flege nan jaswani fahu den hate hatre hate ke sms kurawani sual tang sms zariyan foron adonjene gotaki il jessa hustan kle du kollava fa sual liwani fahu den hate hatre hate ke sms kurawani almena ko studio ga mere miti bevi sheikh Ahmad Samir bin Ibrahim da Sheikh Muhammad Sinan adal menge mawluin kure wadagat madi samadetin swalaka fo denget in swalaki namadu kurar muna dettila fennan jehenato munu alaf hunna miya kunamas mihunge terega kuranama mihun netta kurakam ganama anghi miha muna dettila kashfu kuran jehene egmane ki muna dettile kashfukuran jehne ibna bahu manak misaga mihe ko ala funa buruga digwegen enaga atte niwa fura henu sangi pade chilla wa funa kum ganama e namaz kura gadige echi beduna gole ham munu buruga ala afrikum ganamas hile firine ko nufen hisabekum ganama nufen tanekum ganama enaga munu buruga negun eiran ala gotaki enu sena namaz kurni hile firinu kurmati kum ganama efadahalete gene huddegen we munu buruga ekko namaz kuru e rakkatirwen ebiskotaka ennen halategga efada halategga huddegen we ekko kurhenumas firihenu nekkam gaana moonu buruga nagaga namaz kurun eran alwatiki Allah alam shedin swalaki sutura neti namadan hunna mihege kurimatin huras kurevene waki mingade veto ne sutura adi huttas netas ne namadak huri mihe kurmati miha huras kogganon kurmati ne midennone me mihe ko sutura nekkam gaave semihe ko sajida jaha hisab
sajida jaha hisabu ene nikkuri gos jehe hisabu bar ene gaatu evves mihe koras ko genwane suturai adi me nekkamu ga vies emema baki suturan nete kiyafa hama koriya me ena kurmatin devene egota dekuma geran golo kamenno em suturan nekkamu ga vies ena ge sajida jaha hisabu bar ena kyaring koras kura kamu go anama ifadahanete ga bunane he namaz kura mihage me kurikanda fadiyye bunane hem tangol durunda ko wanya ege tere kan wanane henamas midenne hisab karen da ko wanya hama namaz kura me koras kene me tere gi menen Allahu alam ade sual kura mesmas kurawani IL jesema pohostan kule du kollava febe flag genan jesawani afawden hate hatra hate kasmas kurawani ade amana mere mani baraka gulu assalamu alaikum shazla assalamu alaikum wa alaikum assalam hello me alaikum assalam me rajab moge adu kuma sual wala ke me rajab moge timana do se roda isadu so adwarna sual agumen ha midus ko dakanje wa kane rajab agun meher moti agum rajab ma kurmatla rajab ma ki Allah subhanahu hurmat teri kore masaru teri mem teri masare enamis rajab moge evs duhek rajab moge evs duhek ga wake mirode khas kurayfa wake evs hadith sahha magum wardugen ase nuwe ema rajmi ane rajab moge tinwan doskam gaise de hawan dos sabwan dos ham evs duhek rajab moge evs duhek ga rode waki khassa duhek gotuka faha kurmaka evs hadith bas fule rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapun sahha daraje wardugen ase nuwe ema ebmi rajab moge waki dostake ga rodai fun khas kama dekin egota rodayen e doste hiya kurmaki not rodayen e dostake khas kurmaki sunnat ge evs dailakun sabitu akamen waki duhek mi rode khas kama dekeve kama go anam ek mach dalile benuman dalile neti agon waki duhe rode ei waki eduhe rode fun te mahek rode fun mak kama khas kama deke kama go anam e kam begendani bido age terek ema waki duhe ner rajom hoga rode ka khas korefe den ane hurmetteri mastarto ga amko gina he amal kur warden asave e hurmetteri mastarto gina gina he amal kur den ane nokta ki bay befulun mi rajom hoga wahaka sual kuro bay befulun gengulu ba duata bes komme rajab mahega kiyumang rajom feshe hisab kiya duata ka rajom hoga nimeta kiya duata ka shabam hoga feshe duata ka aharo ge feshe duata ka aharo nimedo kiya duata ka agomenna tafatu munasabat ka gulen kiyuma duata sunnatu rasulullah sallallahu bayan kura fan ekam ebbes hadise ka rajomos ferhedu kiya duai nuniyam nimedu kiya duai nuniyam aharu feshedu kiya waki khasa duai ehem waki asse nek nema egotak duai waridun asse neti salgurmen amille waki duai e duha khasa duai kam hadafi ekan an biduag terek asse bhuri misaka mi komme maheg handu mahegge mi furtama handu fenna jikam goanama e mahoga barakailo man kala du'a shunu to waridun aso enwas waki khas ko rajab mah karnut shaba mah ehem waki khas du'a waridun asen adi rajab mahoga waki khas dost ke rode khas ko refenwe enma shaba mah awun balalak ma shaba mahoga warak ginan rasulullah sallallahu alaihi wasallam rode hippa fer bay emas gaaganda kam ekko kala goto rode hippa hor e muna wara rode bhur gina hippa fenmas ramadan masfiya evves mahegga mulimas ekko rodi hippa fenne bay riwayat toga ekkoshe basu murada ki hama ekko kala gotaka hama warak gina dosto roda hippa fer shaban mo ekamara me rajab moga waki khas dosto ke rode ke khas kore fenne allah alam ehem masto roda hifa usul misag hom burasi roda hippani nuni yam ter sad fanna roda hippa be fulun ehem masto gas hippa be fulun rajab moga sama ter sad fanna roda hippen ekom rajab yimenu handumoge tere sad fana ravi me gotun rodi hippeda adi homa burasatiga rodi hippa be fana rajamo rodi hippeda nekom gos ehen enun eturu waki khas khususiyeten rajamo wa khas duha rodi hippa difa wa akma sunnatun sabitu akanne allah ala ade me gotu kuri medeni ilmi khazana ge duise tafansas evana program inshallah ka salgo men ha mauden kure wada atma admi kuriga shekshanan faha kurve ilaj kurma me miha shifa lib mafauga salam mafauga den rakkatir wanjene kanta be fara kurin de ruqya kiyewa ehnamas jinni misalak hazir menota komiskala me alamat tek ene kiban fenijfa ejikam gwana ham takrara ko timfa ruqya ki mafauga anaka sama kurin shefa kurve
mi kantattaka rakkaatiruman irshad deni e muddatuge terega ena salam rakkaatir kamati boda hormat egotu namaz rakkaatiruma musica me lavaya drama me tv mbawtuge me nuba kantattaka miha nudium hamemme wudu nidum kurim wudu kuruma kursi kiyoma denga sagega sura achi nubettuma me komme kamega dor holoves dor leppes nunia vecche buyes sadikes nunia vecche negies ecche behettis kura komme kamega sama allah ge sunhul zikr ko bismillah ki af komme kames quran adi la ilaha illallah me kalima ginagena takrar ko kiwan abudus kiyana la ilaha illallah takrar ko durun abudus kiya hurun hame gota surah as-saffat surah ad-dukhan adi surah al-jinn mi surah tak kiyawun nuwate surah ginagena adu hum hama egota surah yasin surah ar-rahman surah al-ma'arij fada surah ginagena kiyo adi kurin faha kur fada ekani nunidu hama egota me henduna hawiruge zikurta ka rakkaatiriu note zikurta aduhum kiya kom me zikurta kiyun e bodan egata asir bodan libene gote ko misala ka miheka enage baliharat hori gotu midennevi nukiyefa darje kene ondogo fora furkam go anam ech adu seidan hama egota kurin faha kur fada sharu hijabun niwaw hama egota anhe miha beran nikunna kam go anama sentu jaha ataru jahagen beran nunikutun ei mikan kamaki amukos mana kore fa kanta ifada halattuga shariyata khilafa miha on kom halat ki shaytana ayna boda karibin dan halat hama egota surat ki to bay surat jinniya behegotun not azab go ayatan hore surat hama musaf ge tartibum record ko fa eti midwalak hagadir nuata haggadir nuat hagadira hatar gode detre minbara ke eti adu hedan egotum misalaka mi surat rolaka nuata mi audio record hedan alf suratul fatiha suratul baqara surat al imran suratul an'am surat hud al kahf al hijr al sajda al ahzab yasin الصافات فصلت سورة الدخان سورة الفتح سورة الحجرات سورة أديها مهمة قاف هذه سورة الزاريات سورة الرحمن سورة الحشر سورة الصف سورة الجمعة سورة المنافقون سورة الملك سورة المعارج سورة الجن هما سورة التكوير سورة الانفطار سورة البروج سورة الطارق سورة الأعلى سورة الغاشية سورة الفجر سورة البلد سورة الزلزلة سورة القارعة سورة الهمزة سورة الكافرون سورة المسد سورة الإخلاص سورة الفلق سورة الناس mi surata mi mustafa mi tartibun hama record ko komme dugus hagadira hatarugadi terega mata kurarko aduhan egotak mi ganaka mahinga dos wande michi adohma fog anakawa sek kuring awam nan ki ruqya takurarko kiyan kiyafa kiyaruge ihsam fering evskala undagulen ena no fora kam go anama ege mane ki allah subhanahu wa ta'ala ge mi he rahmatun ena shifa li won ehna mas by faran hama huridaan ehna mes kuriye bore ham war bodutan derefa nikametifa murijjikam wane imane kanaka sama takwaro dos kana madin kiyawali merad kurbiya ene kiban salame be rakkatir wekin gadan gine gine dua kurun ei ama warag gina aw man dua kurun yin allah subhanahu wa ta'ala hadratu madada ehi terikama edi dannawen jehene e naga macca shaytanaga macca allah subhanahu wa ta'ala ena nasru debash mi by far mi gota kiyawa fa as fahunga ma ruqiya kiyale by far mi wargade rom farafan balimiha mi ekam kena hama amahe gonane emme je mane ki mi sihuru ge halati ke ene dima far sihuru hal by far unan sihuru werin mi jinni nikonna mashe kurikam gal sihuru werin anekka se sorume tari kurwan ei mi astu awat ge jin by jinni chiki me kurin sheshana fahakur fadan jinni ekis me ulani bodo yani ek sarkara gota me honan ma kom honan iblis ei enage demonege jamaa den insanu gutere wakimihaku me kufuru ge shiruku amalutake kurima asto e mihu gutere iskon honna mihaka me sihurwariya me ehi terumuge ebbas me wani den e bodokon honna miha ge daru goti ben kudiguru e mihunna mi jeheni e mihun buna kantata kodde den egotun sihuru reka ko masay ko nabs jihida den honna bay farawatge me bodati aniyawarin faratan salamas fara undagu emvima me ena astu ege zantu ge berno halatek ga sama gadakam me mihe gashigondu tere sihurek ga mihe ko gadakam masay ko fan emvima
එවාගොතකි මේ එසොර මෙන්නස් වරන් උඳගුවාන ඉන්සානගේ තෙරේග එතරේගේ ඉන්නම සෙයි අබදු කීතු කුර්ආන් කියවන උඳගුවාන හුස් කින ෆර වාතික සිහුර වරින් ada sihuruge sobum gina fara miha astu ena astu nikon beenu kam gaina mes by fara eti gadoko wargodoko me anekage dashulage ule me sihuruge halatek non me engijjekam gawanama denganaka sihuruge ayat kiyawana iterega me suratu yunus ke addi ekek addi den e qala musa ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtilu me kalimaki me qala musa ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtilu musa fan widaluwe تمامهم تهدي سير هم كشون الله سبحانه وتعالى باطل قربان إن الله سيبطل يعني كلمة جناهم تكراركم من آية كيارس إن الله سيبطل الله باطل قربان سير باطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين من آية تم تكراركم كيوان هم سورة الأعراف كستيك ستارا فريقا ستيك باويها كوريغا آياتك وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أدي الله سبحانه وتعالى حق قويك نرب فعلو قربان إلهك متى كلمة فلتكم ولو كره المجرمون مجرمون أنيابرين كتم نورهم كمغاوية سيما مي آياتك معنوي قوتون أدي متلاوة قوتون الله تعالى كلام فلكم غاويندو إشور من ورن مي أندقو مي برا أفلن تكليف آياتكم غوانه مي آيات تكرار كو كيوان فريم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أما سورة الأعراف ستار استيك باوس وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ميايتك ماني وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك تمن إله موسى فانا وحي كربيمه كاليك فانا أساكل إلا واش فرعون قوم ميهم سيهر هديم ميهم أساتا ميهم أوكي أساتا من حرفتك بدلكم مستكن خيال كره مستكن خيال دكون أي حرفتك مكو موسى عليه السلام من الله سبحانه وتعالى إنجي وأوحينا إلى موسى تمن إله موسى فانا وحي كربيمه أن ألقي عصاك لفانو أساكل ميهم نفرات إلما فإذا هي تلقف ما يأفكون موسى فانو أساكل ما هاستو هجيتو كاس حرفك بدلوي إميون اللي أساتن ميستم خيالا أي حرفك مغا دكون موسى فانو أساكل اللي إميون سيهور ميستكون حرفكم ودكافر تشيت موسى فانو اللي أساكل بدلوي حرف هوريها تكالي إميون هوريها سيهورك كالي فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون دين حق دين حق الله سبحانه وتعالى فعلوا كربي وبطل ما كانوا يعملون إبامهم كل كنت الله سبحانه وتعالى باطل كربي مي الله كلام في المئات تقسم سيور الله سبحانه وتعالى باطل القرآن وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين إبامهم إتانغ مي بلوي مساقفانا دماغكم إبام وادكم إبامهم بلوي نكمتوي وانقلبوا صاغرين أدي نكمتوي بلوي كم وهالو إبامهم إمبرديه وألقي السحرة ساجدين أدي سيهور ورين ساجدة تريبي أي سيهور ورين إنك كاشور وجه فرعون تفات قومتكم بدت مشهور سيهور ورين جنس مساقفانا دكولا جماعة كوري مساقفانا سيهور ليك كياف إكام سيهور ورين أستو هذي سيهور ورين كاشور وجه مساقفانا هاد دواني سيهور نونك تمنى من هذه هريها تكو كالي هم إحسان فرق هم كاشور وجه موسى عليه السلام النبي الله سبحانه وتعالى حضرته وداعين سام سيدا معجزات حجتك أجن كهم أي سيهور النونكان يهدوني أي دوغا وألقي السحرة ساجدين سحر ورين الله سبحانه وتعالى سجدة تريبي قالوا آمنا برب العالمين أمهم بني أهرمن عالم تبر إله الله إمام بالجامع رب موسى وهارون أي موسى غفاناي هارون غفان غبر إله حسابهم هوريها سحر ورين إمام إسلام بي دين فرعون أمهم أنكابس وقوبا دف فرعون بني كلمة سحر كيوادين بدمي هاي موسى غفاناي كيا أدب ديني دين أنغانيتك سورة طه فاستلس نوانا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إبامهم إهدي يتشكي سيهور وريك مكور ريومك ولا يفلح الساحر حيث أتى سيهور وريك إهدي إبسيتشن الله سبحانه وتعالى كامياب نكربان مي آية تكراركو كيوم فشيما إحسام فريق الله سبحانه وتعالى
maturegum wa kalima flutog aliga kalima flutog barakatun es yihurek baatilwe Allah subhanahu wa ta'ala mehekap shifad wa nekam algun men kashwar ko yaqeen kuranjen kiwa mi haves adi kiwe mi haves mi ayatu maturikama ayatu bara ayat ki Allah subhanahu wa ta'ala farbade ge macchen ayat baawale bese farbade funfunda gen dafat wargod ayat ki aqida ge maccha asar hagiyatu ega binawe ge gannan Allahu alam ada men ge wagutu arbra khare mati gagan ka 2 minute bar hori men hafta ge kuredda gota me dukum sarka delwa manta adago men ane me kumher komisar kam me diye me kiyawane gota achiden huriha malumat ke amkon eha me muhim malumat ke nokanne muhim henna mes bidani mikala durun agumanna waha dakkaruga eha fasen wadan baykala me wahakata me hissa kol den e buri mega bayek me mane namuna ta misa hinga afri ben hi warta jinniya de ke bay wahakata ege kummes misal agon men fa ko la fa den agon men boda me danga stukurani hagetuga me jinni kiban rakkate riwane gottaka be mane kobato jinni insana ga hashigonu tere wanna gottaka adi ein boda rakkate rumuge pasawpattaka be tin adkuli denganna reka agon program ga boda wahadakka هذا بار شكرا جزاكم الله خيرا الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان تبيهم جوارجنا سواتنا هذه سبب برهنا بس أقول هم النمال مجاني أو إذني ميان هفتاجه مدوري مسواتنا كسفون وادينما هذا إن شاء الله من هفتاجه مدوري دي هجرنا كسبت كذا علمي خزانة كا مولين برنامج كا هوريا بيفون سارة بره شكريا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته